Hai menaza ting choma I awang riame zai na mai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kru ke zik na ting kum chang na jang kai na sum mai ting chogu Zeme man sa news Zeme ko ne ine hai mena hangge pawai de ra dele. North East State Nagaland gen mai kru ke zik na ting kum chang na jang kai na sum mai ge India ram gu president Droupadi Murmu ze wangke changai gu le ze ka chule zai chige India ram gu president Droupadi Murmu Nagaland ge wangke changai bige Kohima ge civic reception bam ge du bam changai gu le ze ka chule zai chi Kohima ge civic reception bam ze YouTube ge du stream te gu le ze sale zai India ram gu president Droupadi Murmu Nagaland ge wangke changai be ze zik na na get mai kru ke zik nanai chomai kru ke zik chumria bamgai gulei zeka chele za Indiaram gu president Droupadi Murmu Nagaland Dimapur gu airport ge wangke changai ge Dimapur gu police mene samrang changai dai ze Dimapur gu airport ge ze checking maka kamet be ze bam gulei ze sale za Nagaland Dimapur gu police mene sa ze nei limbigene mbe ze wang me banai chi Dimapur airport gu gate kumuin di tai ge gari ta ze wang ze saub le ne ge du pnu ne chiga check te ze katai gu le ze ka chele chipo zigne Dimapur gu airport police mene sa ze mbe ze wang le ne mi hai mena hard banai soft copy mugu ne limgu ticket ze medage bamra le ze du sale za India ram gu president Droupadi Murmu Nagaland Kohima ge wang changai bige Kohima gu police mramene gari te mramzen dai gum bamra me ka chebze traffic gu regulation traffic gu psi hindi ze pnuine age rangai ze lale za Nagaland Kohima gu police mene psi hindi traffic gu regulation rangai bze gari saumak rahange first Assam rifle helipad gene Raj Bhavan Kohima vai LCS building Pulbari TCP gate jai classic island ya je gari je saumak rale je ka chile je chigne te chudai je Raj Bhavan gene state banquet hall chief minister bambe resident complex jai pizaucha Kohima ria jan mai crew ke hazik na tingkom changna jang kai kana summai tingcho nchas kui gene gari je no parking gari je saumak rale je ka chile jai Nagaland Kohima capital cultural hall complex ge je Indiaram go president wangke rahange changbji gena Nagaland Kohima go police mene saje chi capital cultural hall complex tage gari je Z category dim gurune saura le je ka chele kagne Y category public meze pungba gari ramza chige zemnam je saugailu je saumak je kane pe bamme te dai darale hela dai darale je ka chele zaina chirne mak je ting chon ches nagane ting muin ches kuiria changbe Nagaland Kohima town lungki ge je gari ke dibe pelungki ta gi rahange je pe makule je du ka chele zai gari ke dibe chi Kohima town ta rahange pe ble na gari ke dibe le ne je police mramne dijudza bridge dijudza gu kahagane ten sau kam no le je ka chele zai gari kret pe zai gari ke dibe me Dimapur ta rahange wangke ble ne le ne je du Kuzama police check post ta gene ten sau kam no le je ka chele je ai je chi rahange ting chon ches nagne ting muin ches kuiria gari ke dibe je chi tapla rahange je pe makule je ka chele zai Mizoram state genem pui mina hang chume mibane lakwen ta kan ta me state player Mizoram go cricketer mina hang chume North East squad gene pnuize klangai beje senior women interzonal T20 trophy crew ke jit set gene crew ke jikre sruk lugnau gene tarabge tara hange tet kule je sale zaine zonal selection committee mine BCCI tournament lugnau gen tarabge Mizoram state gene pui mina hang chume klangai me pnuizi rameze lalret pui rameng mawi zai lalren feli ai me bo mina hang chume Mizoram state gene klangai ko dele zai North East state gene state sruk Meghalaya Sikkim Nagaland Arunachal Pradesh Manipur Mizoram Assam Tripura gene mina hang kremnye me member squad me lugnau ge BCCI go tournament tara terabge mina hang kremnye me plan te je North East squad gene takule je sale zai North East State Arunachal Pradesh go Chief Minister Pema Kandune saje Assam banai Arunachal Pradesh go border ramrai kaka kakle bje na mai ke kru ke nalang be chai ka ge teun chi gu dele je sale zai ai je Assam banai Arunachal Pradesh go border haramrai kaka kakle bje Assam go government banai Arunachal Pradesh go government me Itanagar gene teti be bai ke hezi himre ke tingkum changna jang kai kna ma mai ge ngo kam pau dele je sale zai na Assam go Chief Minister Dr
Dr. Himanta Biswa Sarma banai Arunachal Pradesh go Chief Minister Pema Kandu je nalang be Assam banai Arunachal Pradesh go Haram Rai kake kakle be tin chi rahange ngom pora beje namai ke kru ke nalang be chai ka gane ngom pau dai gule je sali Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saje Assam go government mene chuna North East State Assam ge Armed Force Special Power Act APSPA je bamna ge luto dai ne leje ka chele kagne chunaria changba Barak Valley Lakipur sub divisions of Kachar ge district bamra me Timsukia Dibrugarh Charaidio Sivasagar Jorhat Golaghat Karbi Anglong je Dima South district Aibe district rameja chunaria changba kakle be je somak je bambe jigine keusro kain dogai jai je lamule je sale jai aija keusro kain dogai je teti be bai ke hezi gene kai chugai ka dai dele je sale jai chuna Assam go government mene Assam ge bambam nage Armed Force Special Power Act luto je West Karbi Anglong district ge le je ka chule jai West Karbi Anglong district ge kakle je tingti suna idi gene Armed Force Special Power Act je luton chi cha gai dele je ka chule Zai Nagaland all be sumpui kloge wangdai rabe kru ke hzing kai kana gane kru ke hzing kai mnyu tingkom changna jang kai kana ria railang be first open inter village memorial me bane ka pe ben ta volleyball trophies late ileu chu be rai keng jigene let kai gule je ka chele zai chige memorial volleyball trophy of late ileu chu be rai keng jigene let kai bige je kam circle player prin district hange je klangju ka ko le je sali zai icon tab ge special guest changje Sri ki irang ding hegui NCS ADC Prin ne changai gule je che ja guest of honor je Sir Jilang President Jilang Rong Bodi Nagaland ne changai gule je che ja special appearance je nang kamlang ne changja wangai le je che ja sponsor je irang talak ne te gai dile je ka chele ja icon tabe organize te gai me bo je all be sumpu youth organization in association with Prin District Volleyball Association PDVA ne organize te gai ko le je ka chele ja anui Jilang Rong me Nagaland Prin District ge lungmle na IPO tournament ge migu team je te luwang jan tagule ma tagane le ma wangjan tabule je ka chele jai I ge pnuine rangai be rule and regulation misong ga jela muidri let's do I ge kya kyu kam hange pihilun ti range nang di bji ge ne pnuine I ge entry te rab tak banai pnuine to hi pe range rangai patak je rangai de radle entrance fees je changke je haim nge lugle je che je nang entry te range na lang ba de je kru ke hjing kai ting kom chama kai kana mai je na lang ba mai gu de le je ka chele jai chi kan tab ge rai lang ba gu dui ba to hi pe ra ba je kes ka charang kang chang him re jai pak nab ge chang kai le je ka chele jai chi ge best player best sitter jai best spiker hangdu to hi je pe le je che jai semi final hang chang di ma hanga chang ke hai ming ka charang kang je pe gu le je sale jai chi ge mgu team je chog me ngolu wang jan ta gu le ma chi ra hang ge ke te ku sak banai ha pai ni za mgu ne te ra da let's do chi ge bam ra bam banai halang de ne digra hange chingza organize te gamne rahe ka ga gule je ka chele zai nang ni ne bugu rule and regulation ne gane le dize na organize te gamza lagra hange 8729978543 ipo number banai 9862038925 ipo number ge laglu jab gu rule and regulation remenze nang nui ne duile ka chibize agina nang nui haim na soge chitau gaidele agina na mai kru ke jikna tingkum changna jang kai kana sum mai ting chogu Zeme man sad news alwai gaidele pi gai jang ki gai nim le ne je to dele